Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Ikaw nga pala bati ko di kampung dito. Tama ako, belum sa ako lagi sopa din merisa. Ayo bola tak dia? Ayo bola aku. 5.000 na. Betul Ustaz buang gaji. 5.000 na pak macam mo kami kak kor di simpang mo ala ka Tania awak dipakai mah motor bensin. Tapi macam mo din andre setengah liter iya di motor mo. mo. Kau ditaji tak lo kau ditegalo na bajuta na 5.000 tak beriang. Weh digalalan na. Itu anu pedita kor ye. Lu ai gebara pulu ye tu bapak sosuna de ko ala ni tu. Weh kasih na kau ditelo aji. Ya lupa bola na. Ya ke di mapas sudoi. Dia nak kalau mau ajak kau pengen. Bati-bati muka. Aku udah betai ko moto ni ro. Di panoto. Pol na ya di pasai mali bale mali aga. Mabalanca di pegang moto ali na kro moto cara malupu sih. Anak kan tu kak betul terus apa yang ko lu terusin anak itu lalu dua ya. Cau tu kayak mapa di bola LC. Belum itu belanca aku. Suli petak ulang din rih. Dia tu nelok kurai rupa beluk 100 40. Maka dekat arena 60 na kasi na pak jilbab no bawa di tu garuk na. Mali toka cipo-cipo aga. Aduh lo dikal palu ala si kunele na aji macuah. Macuah na bere iku aji sompa jeno mak gaya di na mak gaya mak kapuru no. Makanya beli sikak jike ponco. Seutesi. Weh. Malulu mopo be aji sompa malulu mopo. Cuma luak mo tuwi ga saram ti ko aji so makan sina kan ko setru jimi saram ko ro walau pitu male balik ikut disadil motor on pogo jeden rodo manuk ko aga beli we puange walau pe balik ikut di pa belu RD pogo JE laban itu pogo JE lawan itu balik ku we ada wakan he Lu atau ni suli walang bar 15 sabu. Ketopa manuku kurwal di den resi kuni kuaga. Puange. Maduraka kak ke papa lu kesuara ini ada pitu 5 sabu ya. Pitu sabu ni lau. Samsiani de tengah ka pana balu bangkrut pak hi sang sundin ko witai. Magi ro nano. Napa jai? Bangkrut ni tu samsiani. Pada temi lu empaja indrem mau doang tu. Mana itu mapung amin indrem. Namula balu tahu. Ya timono i kondo kong pau mo hi cantik si ko witai ko aji so pabralo si ko malakai pa ang kasi pon ino ta gato diolo tu macpo topo Dia aji rohana. Close kak malaki jena tu dia boleh kak di pasai deh. Matana tu kemana suko dia nanu kak mali bale. Maka de kesita ma bici maka de wembe aji so pada sina kesika baju na si bawa muru na. Pau muru na macam ni nulok semak baju pi campur putih ka topa macam-macam na we puang maka de kak Papa aku matur kasih na kongka doi dipake loy dipake. Iko tomi ko tutu de mulai pak dega ga doi mulai pak iku di kampung di matukan nega haji mulai kalah kak tu aji sompa matomi bawa matarang. Ba, pak idik matomi ka seseng aja jadi dak la cantik ini tatawe. Pak cerno matanya pakai atak tak pakai to. Puang. Masyuani dem pah di tak ga kesadaran na macam haji. Iko meni bawa jorana aga lo mu pau. Lo kak masuk ke cucu lo kak masuk maga dari rumah pakai jam tangan aku ini mati tuh kita jam tangan di mapa cis ke mapa ke warna-warni iko hama Cina malak kecilnya iya để muta pun maka dayak lo masih malak pak tong kalakai ku cuma jam tangan aku ye pak he din ku tar baterai jadi ro de pananu na jalan pak pur tar baterai ro be iko masih malak kaitanya iya dia nemu tuh gaga doi mana dia muter baterai pak sanda ingka doi dia mungkin lo mutar apa ke tuh pas muter baterai kadoi ko aja sompan deu pada iko ka sese ngemu kamato ne iko na
Ala mana nih Pak, kok curi itu kok gentak di mentok apa padamu, mate pemupine dini. Iya. Mata apa nih? Hei, kau biasa boleh di tanah marah jadi makan kau kata-kata. Jangan nih keluar leswit mencerita tuh ya. Di magulo timbo betul terus boleh kau toba di tanah rumah kau anu kau nyolopo. Dia mau anim di, dia bisa nih magalo jok kaku. Ini kau yang kali karebamu biasa sama aku manci bawi kau gare. Nah setai, kau si lomu. Tadi makan bisa saja rohana sama manci bawi kak biasa. Berani setai kak, ya narik bidang. Sumpah gak usah tau perempuan di bolang Boleh bandu cedi narti cedi. Weh ya kalau lewi tak apa-apa dah tuh. Anu. Masa kita cepat sih mempe konro ya lampe karo minum be. Itu di sepas langit kerame tiga aji. Iyo. Si lampe mana? Ini wa metombe kalau le tapana ya awita. Maka dah ka we kesiro na padi bola ji sumpah ya rokasi. Aku rebeta ka mase. Oh. Inasa sigire pagalung ko manu-manu mai. Lo macile pakar makar kak jena. Eliso na tu Oh. narti mati teman ri metu ke kuyo. Wasa dito na mate ku di anu di tain ako jo pawita. Lu saya waktu taruh merebu-rebu kabutuna. Persis lebawi ta supang tapaan ambil. Waktu kesedi lucu na naik sandanya ya urane di metukan mau pernah paling ngakak kur di tuan Pak lo dia agar na pada baru cepat ma pijak-pijak di Capemu. Capek melodian di keduduk wasena we pagi ya. Baurane banyak kok kalau. Iyo baurane banyak aku apa na kabutu bawas we magaruk-garuk keur dak. Taman ada lagi sompa anu haji rohana. Puang makun rematol he merokok ka. Astagfirullahalazim. Emang kenapa Bu kalau saya merokok? Perempuan kok tidak boleh ke merokok? Emang masalahnya apa buat Ibu? Baru bajunya seksi sekali he. Kan gue LC kan Bu. Astagfirullahalazim. Di mana pelek kenapa kau hambur di situ bu rokok? Kenapa hambur di situ? Enggak ada loh. Di mana pelek kau buang? Di jendela loh Bu. Puang capu mana ke daerah aku nandre anu ya api? Kenapa kau buang di sini anu bu rokok nu? Asapnya. Narti mako to korodo nyamperitanya wana. Na pendek-pendek aja nele kele. Puange. Lah raja urusan ke situ memang mesu awe mal si mesu mai. Natanya bolamu kunyau ya usewai. Onroni ku dilaleng. Di mesu su memang nena. Na pilih mana nena ni. Weresak nu wei ko narti. Pak ya ibu kos ko dibolai. Macak kak masu cing-cing tekuasu. Na bola aku kak kono tu mola masu di seliwe he. Dia memang gak pungum-pungum. Hei, Kenapa Bu? keluar kok di luar di situ duduk. Jangan di sini terus merokok kau hambur di sini. Ada tempat duduk di sana di luar. Siapa tahu ada laki-laki di situ lewat. Mohon maaf ya Bu. Gue tuh di Bandung selalu dalam ruang ber-AC. Di luar kan panas. Jadi di luar tuh bukan tipe saya. Siapa yang mau pakai kok kalau ndak keluar kok? Bisa kok dapat job di sini mati kelaparan kok nanti di sini. Tidak ada yang job kok kalau ndak keluar kok di situ. Anu ini tampilkan pahamu. Kok ngomong gitu sih Bu? Pak Elsi kok. Lu mau toa? Kan Arti, ibu kosnya kok galak banget sih. Aku nggak suka dikasih gitu. Kasar banget sih. Begitu memang itu. Mau tinggal dikasih racun saja itu. Langsung mati. Supaya tidak ada lagi yang marah-marah kalau pagi-pagi. Kok racun sih? Emang gak takut kalau kita dipencerong? Kalau dia metong kita dipencerong pasti. Tapi saran saya ya, mending kita kasih obat mencret supaya dia mencret-mencret. Seru kan? Cocok deh. Ember nek, kita keluar duduk-duduk di situ. Gak panas ya? Iya. Tunggu, gue mau bertanya. Ini kenapa nggak di keramik? Di Bandung ini nggak ada kayak begini. Semuanya di keramik rata. Begitu memang Haji Sompa. Sampahnya dia nggak boleh buang sampah pelit sembarangan. memang Haji Sompa begitu memang tidak mudah keramik. Enggak suka dibayar aku kayak juga. gitu. Apa aku betul tuh aja sumpah. Mak kemajan sana aku suli, bulanan aku jemu cedek, mau pun retuh maku mana. Memang Haji Sompa tuh suli nama di wajah, nulele, di tanah muka sini cuma itu nelo di taman bersih kan sampai Panas sini. banget loh di sini. Nanti iga ye, papar bata cupang mapi jadi kejung-kejungnya, dia diseng tega jen tuh tega luna. Kan Arti kenapa sih orang di sini kayak nggak ada yang beres ya? Kayak begini tuh nggak ngerti fashion gitu. Hei jangan mau cair rodo Pak Bestiko. Macet yang kembali ke sapa sih long. Pak bangsa mana kereta tu pakai Jumat teh. Lima tuh kadi tak ikut timu-timu untuk samsen itu baru to mita mula mana munjam mana. Kan Arti, kayaknya ibu ini cocok banget deh satu rumah sama ibu Ajian di situ. Sifatnya juga sama.
Gak ada bedaannya. Dah, coba timuna ye. Mesti mo aku di kampungnya aja sumpah tumbe bakal kak di galangnya bansi ke tu kapal ya aku bawa kun di lempo babi. Pajenis si mati ke ketudu pak ya lo kak sedilipuang na taro di sompa pak ditahan kena si coco mako ele na majalo ni hanan tata pasar ini dulu kamera. Tan miko aga ya napka seha he purna lulana juncak ro di anu na belaku. Sandanya ka doti buka purudot ya tu aja sumpah tu na dunu man kremina. Sampai ni yang kawiseng macam ada tibukang ko perlu lokan ni siloni si gande ki kana manu gande ko jena mak maja ya mak maja di titing ni ya anu ko raji sompa na terusi sama hati. Udah. Stop ya. Stop. Kalian gak boleh bertengkar. Gue capek tinggal di sini. Gue masuk dalam kamar. Capek banget tinggal di sini. Gak jelas semuanya. Rakun selaraku. Busisang. Samsiani taruh nira nak ada samsiani. Itu nama cah dia. Lo kemeri ada. Tapi merasa bersalah tuh kak. Sediko di wiradu isi ada samsiani. Aji sumpah jap tak takut ni tekero. Oh pat kesisa sebaik narti lo pidangnya aji sumpah makluk na do tenar. Maka tu dia mau balu. Den pangaji, kita tu dak we. Lah semek percaya ku dia pak purku jungkrik roda dene mu dia tu boleh percaya. Yo saya pangaji pak bisa matolek salah. Macam sih ku samsiani. Pak bisa malimu salah wasak tu dongok tu padahal macam tu aku pelik nah. Pangaji, artai mon ribu latar tak percaya moro? Dia gak ya percaya pada mana mentu iko tu dia gak aku percaya pak. Cuma ya percaya tu jadi bapak ko nak napa ko kau kalili ro bawang. Iyo pangaji tapi ko ya ta pura kata junca magelomo kak pai ngayar le diseng maka da kama tu di mundri anuna masalahna. Lo sepak ro mu pau. Maka tu ba inarti lo kena sapara do tibukang. Sana nak dah. Den deket tu pangaji pole pidanga. Di tengah tu gapung poin narte pak di tengah tu pak jano lo kak nauno. Pak burak nak kenas tur lo skap lo kena do tibukang. Lo sih boleh kita mak bicara. Ni kuna pidang aja di sabi meme ko. Bapak ngaji, memetoki nauno tuh pak kemat korak rohe. Tadi betul ya samsan di pako kak ro. Lo kaple tama ya sebelumnya dot kalau lulai dolo. Mumpur. Namlo kak na dot ko purmula. Ya pung tapi gitu dah narti. mau ya kada samsiani mak kada. Hei. Gimana narti? Ada apa sih Boji? Kamu tadi mau doti kak, Nabila samsiani. Kok saya bukan saya cuma Narti yang bilang. Apa dia bilang? Dia bilang dia mau santet kamu, santet kepicu supaya tangan kamu itu mak barutu. Sekarang kena mana aku tuh di mana gapung pomu. Kok gue sih? Narti teh ko Narti. Oh Narti. Tega ko. Demi mau gapung pomu ko Narti. Dia memang gapung pomu. Sampai Dia gapung agora. Itu gapung pomu. Nomor 2 ko le, ka dia gak mulai cau kau. Kenapa kamu Mana boleh kamu doti? Masuk kamu doti kuno memang ni Banget gue. Jaga mondro ke dulu lah. Datang dari Bandung Jogja ke sini. Jaga mondro. Mondro harus semudah no. Ada yang harus mana? Cakap daripada mudah lagi. Pergi ke semua. Pergi ke semua. Pergi ke semua. Pergi ke semua. Pergi kok. Gelo-gelo pemesi pasti pana di sompa papurnya di wajah kontra kata tempat turun ini mede. Aji sompa. Bu aja kurang ajar.